계좌에 의사회 보다 마마 지모요. 라오적 대성회를 갖게 하여 주신 하나님께 감사드립니다. 르레가 나흘라 호야타 의사 하자회 바돌레 의사회 보다 지모요. 이 대성회를 통해서 하나님이 큰 은혜를 베풀어 주옵시고 치티포 보포일로 데베 오콜로 의사 오보마마 나뼈 하나님이 말씀하여 주옵소서. 의사회 또 코고 따웨레. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 의사고 또 코고 따웨 가소소 가 예수 기회만 다 줄레 띠질레 다 띠까이도요. 다 같이 일어나시겠습니다. 띠갈레레 두홀라세. 몸이 아프신 분은 아픈 곳에 손을 얹으시고 Jadi cứ ngà hư na cứ trổ về tất cả lũ thâu la sẽ ở bên nào cũng ở bên thả thọ lên. 문제가 있었으면 가슴에 손을 얹고 Na cứ mà cho con 기도하겠습니다. mà kholo đó hạ phải bảo vệ ở chỗ cho con nhưng mà cả bự thả thọ la sẽ bù lỗ la tự dụng. 가정의 문제, 질병의 문제, 자녀들 문제, 직장과 사업의 문제, 각종 문제를 놓고 이 시간 주여 삼창하고 기도하겠습니다. Asuyo về ô tô kholo gặp phu che về pa ha ti phá pa to le đó hạ che về mà cô ye ca ô po mà cô na cô về ô chữ ti phá khắp bơi ô po che ti cứ ngà bù lỗ la tự dụng. 마가복음 16장 17절에 보면 믿는 자들에게는 이런 표적이 따른다 했습니다. Mà cô lý cả na ở với tiết sức của kholo cô ta về yo về cho ti phá ở kholo ở sa a tu thả tê la tu yo tại cô ta về yo về yo. 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않으며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라. Giêsu Christ về ở mẹ thả chú về lệ bồ lò về tia tha ni hai ti phá tọ cái tu yo ana go ti phá này là tu yo cô ta về yo. 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. Lẽ na go về cho ti phá bồ lạ sẽ ta lệ bồ lò pi về tia tha này là tu yo. 몸이 아프신 분은 병이 나을 줄 믿고 기도하겠습니다. Yo về ở kholo sẽ ti cứ ngà hư na cứ khắp bơi thả ở sa gu này là tu yo tại na 자, lộ thọ lệ bồ lò là. 주여 삼창하고 뜨겁게 기도하겠습니다. ngà hư sao sẽ bỏ cù bự khó nó khó vụ chơi tê lệ tê lệ lý bồ lò là tu yo. 주여 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 여기에 같이 마이크를 좀 잡고 같이 통성 기도할 수 ngà hư khó mày ฮาเลลูยา bồ ฮาเลลูยา lò là sẽ เราทุกท่านก็ร่วมใจกันอธิษฐานกันนะครับก็ออกเสียงดังด้วยนะครับ khó tọ lệ bồ lò là sẽ tê gà lệ lý ฮาเลลูยาพระเจ้านานิมิโอข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราทุกท่านก็ร่วมใจกันออกเสียงดังด้วยนะครับ 잡고 기도할 사람 좀 마이크 잡고 기도하실 분 좀 기도. ขอไม้หน่อยนะคะจะเอาคู่เชตาเวสาระเตพาถะไม้วอเลโบโลลาเซเจงอะเฮติกาเลลีโอโปโบขอหลายๆตัวนะคะอาจารย์ 사모님들 마이크 하나 잡고 마이크 하나 잡고 ยังมีไม้อยู่ไหมคะ 자 자, 마이크 잡고 뜨겁게 주여 삼창하고 기도하겠습니다. นี่ปก 주여 ติวิชาเชฟปกติเก็บบุกล้อเจเดนิเชวิชาวิชา 주여 ถ้าปูถ้าปากกับถ้าปูอาจจะทาราเชจะถ้าปูเขากับเฮกาเวโยเลย
할렐루야 할렐루야 라바 샨나라 바르겐데레 베르겔라 이야 바라반다라 바르겔라 반다라 바샨나라 바르갈라 바르겐데레비 이야 바라바라 바르갈라 바르간다라스 이야 바르갈라 바르겐데레 바르갈라 바르가 샨나라 바르가 밤바라 바샤마르바 이야 바라바라 간다라 바르가라 샤라바르바 이야 바라반다라 바르갈라 반다라 이야 바라바 샨나라바 이야 바라바라 갈라 바르간다라 바르갈라 아바라바라가 시아라바라바 시아라바라바 시아라바 아바르게르겐다라 바르갈라 바르간다라바 아바르게르겐두르비 시아라바라 바르간다라바 아바르게르겐다라 바르갈라 바르간다라 베르겔라 베르나라바 성령이여 성령의 불로 역사하여 주옵소서. 오 홀리 파이어 홀리 파이어 홀리 파이어 홀리 파이어 이야바라바 시안다라바라바 오 프라비다 보르스 프라비다 보르스 이야바라바라간다라바라간다라바라바 이야바라바라간다라바라간다라바라간다라바라바 이야바라바라간다라바라간다라바라간다라비 이야바라바라 시안다라바 아바라바라간다라바라간다라바라간다라바 이야바라바라 이야바라바 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 이야바라바라 시안다라바라간다라바라게 이야바라바라바라간다라바라가 시안다라바 억시한다 억시한다 아들 억시한다 억시한다 바라바라간다라바라가 이야바라바라간다라바라가 시안다라바 이야바라바라간다라바라간다라바라가 오 야바라바라간다라바라간다라바라가 이야바라바 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 이야바라간다라바라가 시안다라바 이야바라바라간다라바라가 성령의 담비 성령의 담비 이야바라간다라바라가 시안다라바라가 아바라바라간다라바라가 할렐루야 할렐루야 이야바라간다라바라가 시안다라바 오 할렐루야 아바라간다라바 오 할렐루야 오 할렐루야 아바라간다라바 시안다라바 이야바라간다라바라가 오 할렐루야 성령이여 프라비냐 모르스 건축에 누야타가 브라자 오 할렐루야 프라비냐 모르스 건축에 누야타가 브라자 이야바라간다라바라가 시안다라바 아바라간다라바라가 시안다라바 오 야바라바라가 야바라바 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 이야바라간다라바라가 시안다라바 아바라간다라바라가 오 야바라바라 야바라바 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 할렐루야 성령이여 성령이여 아버지 하나님이여 기도의 불 기도의 불 기도의 불 이베르갈레베르갈레베라 할렐루야 믿는 자들에게 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 有位车地爬不罗维迪他你查起地爬到该都有 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 那个位车地爬他拉塞达嘞不罗维迪他奈拉都有 믿는 자들에게 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라. 有位车地爬可罗阿杜多拉都有古达维他俺是有位车地给婆婆嘞不罗维迪他你查起到该都有个位他俺是有 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 那个位车地爬他拉塞达嘞不罗比维迪他奈拉都有 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 那个位车地爬他拉塞达嘞不罗维迪他奈拉都有 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 那个位车地爬他拉塞达嘞不罗比维迪他奈拉都有 오늘 병든 자가 고침받고
야니 저가 로체타베 나고베 저테파 악신이 사군나야 두요 떠나가며 문제가 해결받는 시간 되게 하여 주옵소서. 니마 콜로 하그가 푸체베테파 토가 의샤노타 유포라 두요 예수님의 이름으로 기도드립니다. 예수 그리스도의 메타 줄레로요 아멘. 라우족 대성에 참석한 여러분들 진심으로 환영합니다. 다 같이 앉으시고 Tiga mula se ya puha ngah Thailand bu poilo kologala tabe tialele ta ha yulaveyo. 저는 오늘 예수님의 시언약이라는 제목으로 하나님 말씀을 전하고자 합니다. Ya puha tialele ta mala tuve ya sithago kai tabe li puto kho kholo le Yesu Christ pi tabe ka ti sa cha os ko be tha chan da le tiga na kai tuyo. 기독교인이 되는 유일한 길이라는 제목으로 말씀을 전하고자 합니다. Ngah Christ ya opo obu cho ja ve sa ve to kho ti to phe veyo. 여러분 오늘 말씀을 듣게 되면 기독교인이 되는 길이 있다는 것을 알게 될 겁니다. Ya puha ngah kade chu cha na lo ko ngah Christ ya o kholo da ja ve obu shi ga tu ve o kha ya ko os te ma tha ngah ga ko hi si tu yo. 제가 태어났을 때는 6.25 전쟁 때였습니다. Sala lu yo to pola ve ti ya tha mi gu kholo ma lu ni po ti po ke ve o ya tha pola ta ve yo. 우리나라가 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. O zo ya o ve o kholo yo ho ve mu mi le mi gu kholo te mu li mi le li a ke ha wo ja ve mu mi phe ta ve yo. 사람들은 먹을 양식이 없었습니다. Khaki tu cho ha wo ve le ko ko mu mi ya ti pha ja tu do tu ma cho ve tha ga phu ve yo. 초등학교도 들어가기 힘들 정도였어요. Ha wo ja ve pa to le cho ye ta tu ve phu si tho ka ba cho li ka ma ga hi ve cho ma ja. 너무나 가난하기 때문에 옷조차 입을 옷이 별로 없었어요. Ha wo ja ve pa to le a po ve ka ve tu ka kha de ma cho. 저는 시골 가난한 농부의 아들로 태어났습니다. Sala lu yo tu le yo pa e ha ya go ya kho khu lo ve ja lo mu cha ba cha pa ya pa te ga phe ve yo. 저는 초등학교를 졸업하고 운 좋게 중학교를 들어갔어요. Ya kha yo sa bu tha chi mu ve yo le yo le he pu ha kho lo le ve ja lo che ta ve cho ye e kho lo kho ta hi o ta le ve kho lo sta ga cha ko hi jo ve yo. 우리 때는 거의 초등학교 졸업하고 중학교는 거의 시골에서 가지 않았어요. Yo hu ve o cho ya tha le kho ta hi o la lo ko cha le mu kho lo ko hi ve yo je. 저는 하나님 은혜로 중학교를 졸업했습니다. Yo sala lu yo tu tho ka gi sa ve bu tha pa to le ko ta kha ga ga hi pu ve yo. 그리고 공장을 회사를 다녔어요. Ko ta hi pu kho no le rong ngang kho lo ka cha ko te chai ve yo. 3, 4년 직장을 다니면서 어린 나이에 2번 죽을 뻔했습니다. Se o kho ve o kho lo rong ngang kho lo ka te cha le ya e tha lai po ti pe lo lo su ya e se lo ga phu jo ve yo je. 한 번은 기계에서 떨어져 죽을 뻔했고 Ti po lo ko le ya ko kho lo pai le se lo ga phu jo ta ve yo je. 한 번은 또 극동약 사이나 섞인 물을 마시고 죽을 뻔했습니다. Ti po lo ko le o to ma jo ve na che tha ga cha hu le se pani ta jo ve yo. 그런데 하나님 은혜로 고등학교를 들어갈 수가 있었어요. Yo le o zo ya o ve o kho lo le ko cha le li ma ga hi ta jo ve yo. 하나님 은혜로 재수할 때는 1,050명 중에 30등 안에 들어가서 서울대반에서 공부했습니다. 졸업하고 난 뒤 재수할 때 1,050명 중에 30등 안에 들어갔어요. Ya kha gu sa ve bu tha pa to le je yo ko ta pu kho no le ti hi ga pha ve o kho lo su lu yu ve se che ga te ga ko lo i le li ga ko hi ve yo je. 서울대반에서 서울법대를
목표로 하고 공부를 열심히 했어요. เวโลโคโลกะโกโลเอเลลิกะโกฮิเวโยเจเมืองหลวงกรุงโซลโคโลไกเลเล 한국에서는 의대가 인기가 있어요. ออเจออยาโยโฮเวออเจออยาโคโลเลซาลาฮูโลเตเวทาซูเพกะจาเจโยกะโดโลกุเตเลซาลาฮูโลเพกะโดเลลิกอจาฮิเวโย 그래서 저는 의대를 들어갔습니다. โดชิกะชิตาเวคาซูซูซาเซยูลาเลกะจาฮิเวโย 의대 3학년 때 버스 안에서 의대는 병원에서 공부하더라고요. โยเซโอโคเวโอยาโคโลเลกากะเตไกเลลิกะฮิเวโย 의대 3학년 때 버스 안에서 전도를 받았어요. และย่อซาลาอูฮีเวเซตาติตาเซขอติขอกาเวติยาทาซึโยโลสุฮาเลบุโคจามาลาเวปาโตเลฮาเลบุโคอลปุติโปกากาตังเวโย 교회 가면 하나님이 계시다는 거예요. คาแค่กูมาลาเวเลกูกูบุเยกาเวติยาทากุชาเชเวเจกูลาเวเจ 저는 천주교회를 다녔습니다. ปุลาทาย่อคาเลจาบุยาเพเวโย 신부 되겠다고 서운했어요. ย่อเลคาคาเลกูกูเลจาบุมาจาบุเกกาเลบุโลเวโย 23년 동안 그런데 하나님은 한 번도 만난 적이 없어요. นี่ชื่อเซขอปุลาเวโอยาโคโลจาบุเจติสเวเลกุชาโจเวเตมาชิโจเวโย 교회 가면 하나님 있다 해서 제가 교회로 나갔습니다. มีกุชโคโลจาบุกุชาเจติโจเวเมเวเลยอยากฆ่าบุเยกะแล้วก็กุชาโจเวเจกุชาเชเวเจกะเลบุเยไกนี่ 제가 교회 가서 3주째 교회 나간 지 3주째 되었습니다. และอลปุติสึกะเวนิสึกะเวเซสึติสึกะกะไกเวโย 대학부에서 성경을 읽는데 이 말씀이 내 입으로 들어오더라고요. คือติแล้วอจื้อยาวเวโคโลโยกาตาเวลิฟุกะโวเวโยเจโกตาเวลิฟุซโยมาโคโลนากาลาเวโย 말씀이 줄이 되어서 내 입 속으로 들어오는데 송이꿀처럼 달아요. ย่อลิฟุโกเวโคโลลิฟุเต้าโคเวโยเวหมอกโคโลโยเวมาโคโลเกลาเวโยเจนากาลาเวโย 그래서 제가 무릎을 치면서 예수 믿는 사람들은 뭐가 있구나. 이것 때문에 예수 믿는구나. 그때 생각했어요. ลิฟูโกเวอโคโลโยนากาละเลอมกะเจกะละเลปุเตกวทานจิงะเมโยเชเสเวนาติเชเสเวนาโดเลโองะเมติเชเสเวโรอุชาเมอเตนาโจเวโยโลเตโจเวโยเจ 그리고 앞을 보는데 하나님이 앞에 계시는 거예요. คือติเลอุสพอโลโกญาเลอุชาเวโอโหฮากาโมลาเวเจ 저는 그때 교회 나간 지 3주째 하나님을 만났어요. โยคริยาเตเวบุยะกายเวเซสึติสึทาเลโอเตโอนาอุชาทะกะพุดะเวโย 그리고 3개월째 성령의 불을 받았어요. และเซฮาปาปุโคโนทาเลโอฮาพุเวกะปะทะกะเวโย 성령 받은 사람은 성령은 하나님이기 때문에 하나님이 내 안에 들어오면 사람이 바뀝니다. โอฮาพูเท่ากับอุชาเพเวเลงะเชกะติอุชาโอฮาพูอุชาทะโอฮาพูเพปะโตเลอุชาทะโยเวจทะดาวิเกเวโอฮาพูเวกะปะงะอาชะติโกโคโลชายะโยซาลาโยเวอาชะติโกโคโลเชลาเลโยเวอาชะปีปาลาเวทะกะโมเวโย 하나님은 전능하기 때문에 하나님이 내 안에 들어오면 내 인생이 방향이 바뀝니다. โอเตโอนาติเชเวอุชาทะกะพูดะเลโยเวอาชะติคาปีปาลาเวโย 예수를 믿는데 사람이 안 바뀌는 사람은 하나님을 아직 못 만난 거예요. อวิติเผางะฮือคริยาโยอุชายาโยแต่ก็เลอาชะติคามาปาชิเวโลโกโนโอเตโอนาอุชายามาเพชิวิเม 저는 대학교 3학년 때 성령 충만을 받았습니다. สาระลูโยโตโลโกเลสาระอูฮีเวมหาลัยฮีเวเซขอติขอทาโอเตลนาอุสาทะกับพุดะตาเวโย 사도행전 1장 8절 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받는다 그랬습니다. จะยาลิกันนะเวเตกันนะฮีออกโลกุตาเวยะคาดาวิเกเวอฟูโนโคโลยะลาเวติยาทาโนกะปะทะกะตุโย 사도행전 5장 보면 잘 나와 있어요. จะยาลิกันนะเวงาทะก็จ้าโกเปียญิโลอหาฟูเวกะอหาฟูเวกังกุตาเวโย 성령의 권능 받은 사람은 병든 자에게 손 얹으면 병이 낫습니다.
และอหาผู้เวกาปะเชตาเวชอติเผาโคโลละเซตาและชนาทะโบโลเวเตียทาในลาตุโย 귀신이 쫓겨나갑니다. นี่ฉะเชเยเวชอทะโบโลปีเวเตียทาในลาตุโย 저는 대학교 다닐 때 어떤 병에 걸렸든지 손만 얹으면 다 나았어요. สละลูโยโตเลมหาลัยฮิเวเซขอติเซตาติตาทะตาเลยยันขะกะคาวิติเจนาโกเวว่าผู้มากุลาเซตาเลโบโลเวทะเจติเตเว 간경화증, 결핵, 말기암 환자, 벙어리 할 것 없이 손을 얹으면 다 나았어요. นาปอปอปามาโกโตมาโยปื้อปามาโกอานาโกโจเวชอทะโมเวโคโลติกาเลลีทะละเซตาเลโบโลปีโย 저에게만 나타나는 게 아니고 성령 받은 사람에게는 누구에게나 이런 권능이 나타납니다. อาตูชติภาคะเลอุซาสละลูทะเจติจูเลติปื้อวิมาเจโอเตนาอุซาทะโยเลอผู้วิกาปะอุปื้อวิชอโคโลติกาเลลีโอโคโลอาตูชติภาโตลาปื้อวิโยแต่โอกาปีลาเวโย 저는 성령이 오직 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 사도행전 1장 8절에 보면 잘 나와 있어요. เจียลิกันนะเอเวเตกันนะเอฮิทางงาคาเดโกเวเตียทาเลโยเวชออุซาเวกาปะกาเวชะทางงากาโมเวโย 오직 성령의 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지는 내 증인이 되리라 그래요. ดาวิเกเวอพูเวกุชาเวกาปะกาเวเตียทาเลเยรูซาเลยูดาเวสามาริมีเลมูเลมีเลคากะโตไกเลอุซาเยซูคริสต์เวซาคิเขาเตอุตาเว 성령 받은 사람은 이런 권능이 있습니다. ดาวิเกเวอฮาพูกาปะกาตาเวชอเชเวโยเตเกติโจเวกันโจเวโย 여러분에게 이런 권능이 나타나지 않는다면 성령이 아닌지도 몰라요. งาฮือติกาติโปโลโกเลงาฮือโบโลเวมาโกงาฮืออาตูเตกาเวทอกะมาแผลาปื้อเวกะจอดุเวเว 그리고 성령의 권능 받은 사람은 자동적으로 이웃을 전도합니다. ยาคางาฮือเลโอเตอนาฮือชาเวอฮาพูเวกาปะกะลิฟุโตโคทะโยเวโอโคโลโบโลปีเวเตียทางาฮือกะมาโจเวโอโคโลแผลาตุโยเล 성령 권능 받은 사람 마을을 다 전도해요. อฮาพูเวกาปะกาตาเวโชเวโอโคโลหมอโคโลโตลาโตโคจะคาเปยอุซานาอยู่ละตุ 어떤 사람 평생 전도 안 하는 사람이 있어요. 안 하는 사람. ตีผาโลโกเลคริยาแผเวโกเลโยคริยาแผเวอาสาติจุยสุทาเยซูอโลตีป่วยกะมาทูปิโยเวโชมาทูปิโยเวโชกะจอตุโย 여러분에게 성령의 권능이 없든지 또는 전도를 안 하든지 그러면 성령을 안 받았다고 보면 งาฮือเลโอเคเพเชโลโกโดนตุโจเวเจงาฮือเมโอเตอนาอาฮาฟูเวกาปะมากาเสเวนาเมเลงาฮือโบเวเลนาเมเลโอฮาฟูเวกาปะงาฮืออาฮาฟูเวอามีโยไกเลงาฮือโอกามาโจเลโอกานูเชเวเลนะ 저는 대학 3학년 때 성령 받고 인생이 바뀌었어. 하나님 만나고 성령 받고 인생이 바뀌었습니다. สละลูโยโปโกเลสิทักอุไกเวคาสุสูเลมหาลัยเซขอติขอฮิวิเตียท่าแต่นาเยซูคริสต์กาพูดาเลโยเวอาสาเจโอเตลนาปีปาลาเวทะกาโมตาเวโย 그때부터 제가 좋아하는 TV를 보지 않았어요. เยซูคริสต์พูดาปือคนโนอุชาโยอาสาทะละจะละ5 ปีปาลาเจคักเลโกโกอลปืติจือกาโมเวปูละท่าทีวีนี่เวทะโดโจจาเจทีวีทำฉะนาลาเวเจมันเกาเจ 그전에는 TV가 재밌었어요. ปูละท่ากูทีวีนี่จะเปียวจ้าเจโดโจจา 성령의 불 받고 하나님 만나고 나니까 TV가 재미가 없어요. อยากฆ่ายิสุกิทะอุชาทะพูดาเลอหาภูวิกาปะกาเวเจท่าอหามากอนเกาเจ 재미없어도 오후만 보면 머리가 터지는 같이 아팠어요. โยอหานิเวอหากอนนิเวติอาท่าเลโปทุอุกุนาเวเจเปียวกามาเปียวมันชาวที่ปุระท่าก็ปินซาจาเวอเจติผาเลย 그때부터 지금까지 TV를 못 봅니다. โอยาโอเวติยาแต่เลยยานี่ขกายทีวีมันจอเจ 그래서 하나님 만나고 그때부터 주야로 성경을 읽었어요. เยซูคริสต์พูดาปือคนโนตาติงตาเลยยานี่ขกายเตนี่เตฮาเลยุซาเวลิฟุตโตโคทะมาช่วยโกเชเวโย 시간만 있으면 밤새도록 기도했어요. และเผื่อวิโอยาโลโกตาวิโอยาโลโกบูโลวิโอเจ 전능하신 하나님을 만나서 안 바뀌는 사람은 못 만났을 수도 있어요.
ngà hư yo ta về gư sa lệ ca pa ư ra về gư sa ở chỉ khắp bơi thà pa sẽ pa ngà về asa sẽ pa gư sa phê pa to lệ yo thà ở tèo na phu đã bơi cho sa asa thì khắp bề pa la cho về yo chế ma pa la sẽ có ở tèo na ma phu đã sẽ về nàng ngà don cho về yo 여러분에게 권능이 성령 받았는데 권능이 없다면 그 성령이 아니고 다른 영일 수도 있어요. ngà hư lệ họ phu về ca pa gà bơi yo ya kha ngà bồ lô về mà có bồ ca tê có lo ở xíu nu ma nọ la mò có về lo có ở họ phu lên nào ở họ nặng lên nào khá đẹp có chăn tu lô về yo 여러분 성령 받았는데 회개가 안 된다. 이것도 성령이 아닐 수도 있어요. lẽ ngà hư ở phu vi các bạn gặp bự vi yoแต่กูlẽ ngà hư vi bạn đô phu lẽ à sao sư bà vi mà chỗ lo cô ô tèo na ở phu na ở cao nu vi ở hà na ngà hư 성령 받았는데 전도를 안 한다. 이것도 성령하고 안 맞아요. lẽ ở phu vi các bạn gặp bự cô lẽ hà lẽ bục khó cả mà ga gư sao cô lo mà tu vi cả mà chỗ lo cô ô tèo na nu gư sao vi các bạn gặp bự vi nó phu các bạn gặp bự vi na don tu chỗ yo 하나님 만난 사람 회개하고 돌이키게 돼 있어요. ô tèo na gư sao thả phu đã bự vi chỗ lẽ nhưng mà bà lẽ vi bạn đô phu lẽ à sao sư có tệ vi yo 제가 성경을 읽다 보니까 이 땅에는 80년 살아요. Sa lu yo tu lip fokolo ni we tia tha le nga hu min gu choya yanchui asa ga ti che we mo tho ka ala hi chi kho ke je yo 천국에서는 몇 년 살죠? ka ko nga hum no ma kholo khan ni kho ke ga che tu he le je min gu ko che ala hi chi kho no ma kholo khan ni kho ga che tu he le je 천국에서 몇 년 살죠? 아시는 분 손 들어봐요. asu sa la je no ma kholo che tu a kho khan ni kho e je jo we sia la 천국에서 몇 년 살죠? khan ni kho le je 아시는 분 손 들어봐요. yong won ni ra ko yo 안 하시는 분. yong won 예, 손 들어봐요. la se chi ta la chi kho la se je 예, 이리 나와요. oh jo u se pho lo ta la se je 이리 나오세요. 나오세요. ta la se le 예, 나와요. cho cô sợ chắc tao là sẽ chơi mẹ phụ một cái về chơi 몇 년 사는지 앞에 나왔어요. cho cô sợ follow chắc tao là sẽ chơi cái sao thà yêu lo cô nó mà cô lo khăn như khó cái chết tụi 이리 앞으로 나와서 cho 마이크 cô 잡고 cô chỉ phụ tao là sẽ ở cho cái tao là cái 약간 맞죠 le 제가 맞추면 상을 드릴게요. yo nó khó cái lo cô lạ số pila tụi yo chơi mẹ 예수님이 퀴즈를 내서 베드로가 맞췄을 때 천국 열쇠를 줬어요. Giêsu kitho ka yo la go tha nan pi ve kha su su le yo ve la go pi to lo ka na ga ve yo kho ga ve yo 천국 열쇠는 얼마짜리죠? 아마 무한될 거예요. no ma mi ko kai tu ve ye mi so le ma ja ve yo che te ga ni po ma he le 몇 년 살 천국에? no ma ko lo kha ni kho ga che kha ni kho che phe ve le che Cho ta tay chết từ cái đời cho. cho tai tai le yong won 아, 맞았어요. 천바트 준다. cho ve che me a vi pa le sa la na vi pa na ma se le o li phu ni ma ga ve me le te ba ve phu e ve che phu e ve ka ve le bo ja me la sa ko chu tu kha le lo ta me nga ka ma ga se ve cho te pa le ya phu le me pho ka tu yo me 원다우전드 바트. phu e ve te ma che me phu e ve le no e me me phu e ve le 천국에서는 영원히 살아요. mu no ma mu miao kho lo cho cho tai tai ga che tu yo 그리고 늙는 것도 없고 mo vi ka ma cho 아픈 것도 없고 na go vi ka ma cho 죽는 것도 없고 sư veo chưa cả mơ cho 영원히 살아도 즐겁고 cho cho ta tai che với cả che bò về che phụ về ma cho 기쁨이 충만하고 ha lệ đâu xa về kha bi cho về 영원히 또 직업이 하나님의 아들이 되고 하나님의 아들이 되고 그리고 천국에서 하나님이 기업을 줘서 영원히 왕노릇해요. cho tai tai ư sa về ya phe lệ ư sa cái tí ghé ga úp bự che tu yo chứ 또 퀴즈 하나 낼게요. tí mà còn nan như với mẹ nan khó tí mà còn cho với mẹ khai đấy với 자, hai sẽ 천국에서 우리가 누구 형상으로 바뀌나요? 우리가 어떤 모습으로 바뀌나요? ngà hư mu no ma khô lu kai về tia tha ngà hư về ô tô che về ô hu ô ha a su tha su về khô lu pa về lệ chứ 누구 형상으로 바뀌죠? 아시는 분 손 들어. ngà hư
Siti ko auto pele auto pecem no ko kama pe no ma ko lo kai be tia thang ha ve auto cheve o ha ashu tha shu ve ko lo pe pa thai no ma ko lo kai pe le 우리 몸이 누구 형상으로 바뀌죠? nga ha ve auto pe cheve ashu ve o ha tha shu ve ko lo pa thai no ma ko lo kai pe 아시는 분 손 들어봐요. shi ve cho la se chi ta la se le 예. oh a bu phu e ve a 예, bi pa 예. te ga le ha ka te ga le tiga ceti le mata lala se le 우리 모습이 어떤 형상으로 바뀌는지. nga huve auto cheve asu tha shu ve kholo pe pa thai no ma kholo ga kai ve le 마이크 주. 하나님 형상대로 바꿉니다. 아, 맞았어요. 우리 낮은 몸이 전능하신 하나님 형상으로 바뀝니다. no ma kholo kai ve tia tha nga huve auto nga tha pa se pa gu sa tha shu ve kho pe pa la tu yo le sa la lu lo le lo kho ve sa tha bi pa ga ko la ve le 할렐루야. cảm ơn cha 성경을 읽다가 보니까 천국에서 영원히 산다. nga li phu kholo go ve tia tha le kha to le ko la ta ve no ma mi kholo che ve cho chu chu tai tai ga che tu yo ta ko 지극히 아름다운 하나님 형상으로 바뀌고 le no ma kholo ga che ve tia tha nga hu ve auto che ve ta gu sha kha su su o ha pi pa la le yo ke ti ge ga che 하나님의 아들로서 영원히 왕노릇하고 le gu sa ve ya ve a ya kholo yo ke chu chu tai tai ga u pu tu yo 그리고 늙지도 않고 아프지도 않고 khai te le ma mo pu ma na pu ma si pu 죽지도 않고 ma si pu 영원히 살아도 기쁘고 chu chu tai tai che to ka kha tha ka ha le do sa chi ta 영원히 왕노릇하고 chu chu tai tai gu sa ke ti ge ga u pu tu yo 이 땅은 80년 사는데 mi gu chi kholo kha le ma ja ka hi chi kho lu ma ga che 제가 그때부터 하나님께 기도했어요. o ve te ya ta le sa la lu yo to bu lo le gu sa tha chi a pi yo 하나님 나 사랑하면 목사 되게 해달라고 기도했어요. gu sao nga lu ta ve a sa no ve ka te pa gu sa ve cha ka pa sa la lu phe chi la se ko le bu lo ve yo 의사보다는 목사가 좋죠. yo sa la go a ke sa la lu phe ga ve yo je 그래서 그럴 바엔 저는 먹지 않고 자지 않고 입지 않고 바울처럼 고난 받으며 이 세상에 80년 하나님 나라에 투자하겠다고. le o ve ti ha tha yo do chi ga chi le yo sa la go ma te sa la lu ti tu yo ko le do chi ga chi ve ti ha tha ma cha ma do ma vu ma de te le chi ya po lo kha su su le do chi ga chi le te ham kha ti sa ke bu lo ve yo 1년 동안 기도했는데 하나님이 확실하게 응답을 했어요. te ha che ti ma le ko cha le bu lo ve te kho ve o ya ko lo ma je ve ko lo sa ti ma gu sa ke bu lo ve ko te kho ga te tha gu sa kho la ve kha to le ga mo ve yo 저는 의대 다니면서 신학 공부를 했어요. sa la go hi che ve tha te ta le li phu cha ko hi ve yo 4년제를 2년 만에 졸업했어요. se kho pha ve o ko lo hi o ve yo je 통신으로 공부했습니다. yo le kha de chu cha le hi ta ve yo 그리고 그 후에 여의도 순복음교회 조영기 목사님 제자로 13년을 있었어요. li phu hi o ve te ya tha le ka li mu mi ko lo ve o ha phu o mo sa la lo le bu ye lo u ja ve le doctor cho yong ki ko ve nga ka jo tu yo sa la lo u ve o la go cha te te se kho ve o ya ko lo sa la lo u ve ti ge ko cha le hi yu ve yo 2000년도에 교회를 개척했습니다. le ni hi kho tha chư cha ta ko ve yo 개척 3년에 한 900명이 성도들이 왔어요. chư cha ta ko ve o ko lo le kriya ka o mui cho la che ve yo 개척 3년에 땅을 사고 개척 3년에 땅을 구입하고 le chư cha ta ko ve she kho bi ve ti tha bu ye te tu mi gu vu ga ve yo 그리고 개척 7년에 교회를 크게 지었어요. le bu ye lu ti ma te ga ve yo s kho bi ve ti tha 개척 초창기는 병든 자가 왔는데 손을 얹으면 오늘 내일 죽는다는 사람도 벌떡 일어났어요.
chứ chào ta có với tia tha lên cho na cho có tiếp phá lụ la lên bu cha lô la với cho má cha na có cả này với cho má cha sa la go tiếp phá sử dụng khổ hạ sa ma ga với lo sa với thôi cả yo bu lo pi với khổ này với cho má cha ta với dùng 교회는 크게 부흥하는데 성도들이 변화되지 않는 거예요. และโอเจ้าย่าเอาเวคโลคริยากับมาลาจาแค่โกโบโลเวคโลอาตุกับไล่เจอโตลาจาเวทากามโมเวโยคริยากับจมาจาอยากฆ่าคริยาเวอาชะปีปาเวทาคาเดมากามโม 개척 전에는 부부끼리 별로 안 싸웠는데 개척하고는 네 안 죽으면 내 죽을 만큼 싸우는 거예요. แค่โกเลยยกชื่อจ่าตาโกเวโอย่าโคโลคริยาเพลาเวโอพ่อมีมาติผามาอยากดะโจเวกะบุยชติมาลุลาเลโอพ่อมีมากะมาโจมาหอได้เวเจกุมา 그래서 도저히 목회를 못 하겠어요. คือเตเลยกะคาหาจาวิปาตเลโอสละติมาเพเต่าโลแต่โดลาเวโย 자, 중요한 이야기를 합니다. อายุอุจาเวโอโลก็จ้าเลนาลาเซ 목사님들이 힘들면 기도원에 가서 금식 기도해요. โบกาเตปาเตเผาโนฮือกุสากาเตเกือโคโลหาเกกาพูเวติยาทาเจ้าตูจิกาเลโกเลเตเลบุโลเจ 도저히 하나님 앞에 금식하며 기도했어요. 목회를 못 하겠다. 목회를 어떻게 해야 되느냐. งาฮืออุสพอโลไกคืออยากก็จามากาเวติยาทาหาเกกาพูเวติยาทาเจ้าตูจิกาเลกุสาเกโอเตอนาบุโล 금식 3일째 그날 하나님께서 저에게 말씀하셨어요. และสละลุโยตุทกาเจ้าตูจิกาเลบุโลเวเซนตินทากาเลกุสาขอลาเวโย 이게 기독교인 되는 유일한 길입니다. ใช่ไหมเลงาฮือคริยาโอโคโลเลอายุอุจาเวโอคาลุอยากก็ลุติมาเพเวโย 마태복음 28장 18절에서 20절의 말씀을 하나님 설명해 주셨어요. อยากสิท่าโกไกตาเวเลมาเทลิกันนะเวนชิฮีกันนะเอเตชิฮีตาเลอินชิโอโคโลเว 0.1초 사이에 1시간 이상 분량의 말씀을 설명해 주셨어요. โอจื้อโอยาเวโคโลเลโยบุโลเชโอโคโลเงี้ยช่วยเวโอยาโคโลอุชาลิฟุตโตสวิติโตโยธามาลาเวจิโทลาเลนากาจลาเวโย 이 마태복음 28장 18절에서 20절은 예수님의 시언약입니다. มาเทลิกันนะเวนชิฮีกันนะเอเตชิฮีตาเลอินชิโอโคโลเวเยซูคริปีลาตาเวกาติชาจาอสกะกุเพเวโยเจ 아담에게 하나님 언약 주셨어요. อาชีวิตท่าเลอาดาอจุท่ากุซาอาดาทากาติชาจาปีเวโย 아담은 언약을 어겼고 อยากฆ่าอาดาเลกาติอุเวทะติลูเวโย 이스라엘 백성에게 언약했습니다. เปิดขโนอุชาอิสราเอลโชทากาติชาจากอติปีเวโย 이스라엘 백성 역시 언약을 어겼어요. อิสราเอลโชทากาอุชาเวกาติชาจากอุเวทะกอติลูเวโย 이스라엘 백성에 하나님께서 성경을 제사장들과 장로들에게 나눠주며 가르쳐라 그랬어요. และอิสราเอลโชเวโอจุยโอคลูเลอุชาปอคลูติพาทะจุเลจะกับปาทะจุเลอุชาเวโตโคมาปิตาเวโย 성경을 안 가르치니까 이스라엘 백성은 자기 소견에 옳은 대로 자기 마음대로 하나님을 믿습니다. อยากฆ่าปอคูติพาอุชาเวจะกับปาติพาโยอุชาเกลูกาตาเวโอวิกาทะคาเดมาเตบีเวคาเดมาเวปาโตเลอิสราเอลโชติพาลูกไกชิไกเวโย 여로보암은 당과 베델에 금송아지 만들어 놓고 하나님이라고 섬깁니다. และเจ้าโมเยโยบาเวโอจุยท่าทุกาชาหุทะเตเลอุสาเมอุสโลอุสาปิตาเวกาติทะเตลูเวโย 솔로몬 왕은 온갖 잡신을 다 섬겨. และเจ้าโมโซละโมเวโอจุยท่อคาสุสุโย 엘리야 시대는 가서 여호와가 하나님인지 바알이 하나님인지 몰라요. เอลียาเวโอจุยท่ากะเลอุชาโยทะเลอยู่เจเวเลบาละอุชาออเตลนาอุชาลาเวโนอุกปือเชเวอุชาจะออเตลนาเวอุชาลาแต่ก็เลยลึกอยู่ 2000년 전에는 예수님께서 시언약을 맺었습니다. และที่จุยปือที่จุยขโนเลยนี่ขอขโนพอนี่ขอขโนพอทาเจ้าโมเยซูคริสต์งาหุทะกาติชาจะอสติปกปิลาตาเวโย 마태복음 28장 18절에서 20절입니다. โอเวเลมาเทลิกันนะเวนชิฮีกันนะเอติชิฮีแต่เลอินชิโคโลจอตาเวโย 예, 마태복음 28장
18절에서 20절 같이 읽겠습니다. တိကဲကွာလေတိပေါ့ကောလာစေလေ ယေစု 예수께서 ယောဟကေကြည်လာလေကိုပြီးဝေမူနိုမာခိုလေမင်ဂူခိုဝေကာပခါပေငါထပေလာပေကတိလေနော်ဟူကိုင်လေချောချခါပေငါဝေအော်လာဝဖဲလာတူဂျာတေယအပါယဖူလေဒါဝေကေဝေအော်ဟာဖူအော်မေအော်ဟောလိုယောဟုထဘတ်တိရှာပြောငါနော်ဟုထပီတာဝေတောခောခါပေနာယူလေတိတူယောဟထမှာပြောမင်ဂူချီအိုယာလေထခကငါနော်ဟုကခထကချေတူယောတဲ့ယောဟထပုတ်ပြီးဝယောအာမင် 예, 마태복음 28장 18절에서 20절은 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라. 첫 번째, 모든 민족을 제자로 삼고, 두 번째, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 세 번째, 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. ยาสิทาโกกาเวทะจานดาเลออลอปือเลยเยซูคิโยเกจิลาแล้วก็ปีออลอปือติมาเลยชอจือข้าเปยงาเวอละวอเพลาตูจาติโอเจปือคโนเลยโอปายาพูเลดาวิเกเวอฮาพูโอเมอฮอโลโยทะบะติชาเปียวเจเซมาติมาโลโกเลยมีกุชิโอยาเลทักกางาโนเกเชโตโยโอเล가티 빌라타비요. 자, 첫째가 모든 민족을 제자 삼는 것. ว่าไกตาวิลิฟุตอทะจ้าดาเลยิสุกิงาทะตอคอตอปิโคโลปีตาเวตอคอกะติซาจาอซึเจบะโชจือคาเปยโอละวอเพลาตู 두 번째는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베푸는 것. นี่มาติมาโลโกเลโอปายาฟูฮาฟูเวโอเมอฮอโลบะติชาเปียว 세 번째는 내가 너에게 분부한 모든 말씀을 가르쳐 지키라. เซมาติมาโลโกเลยิสุกิมาปีตาเวโอจุชติพาเลก็จ้าเลมาปีก็จ้าเลมาปีโอละวอก็ฮูโต 이것이 예수님께서 마지막 언약입니다. 첫째는 마지막 언약이 가서 모든 민족을 제자 삼는 것. 두 번째, 세례 베푸는 것. 세 번째는 모든 말씀을 가르쳐 지키게 하는 것. 이게 세 가지가 예수님 마지막 새 언약입니다. ใช่เวลาเยซูคริสต์ต้องปีโคลูกับกูเพลเยซูคริสต์ปีตาเวกาติชาจะอซื้อโอเลมือวิโตโคกับกูเพลวิคาคลีกูอยากสิทักกูไกเวคาสูสูเอาล้อปืนติมาไกเลยชอจึกข้าเปยงานวิโอละวอเพลาตูจัดเดียวนี่มาติมาโลโก้เลยโอปายาฟูอาฟูเวอเมอฮอโลบัติชาเปียวเชมาติมาโลโก้เลยมาปีเลซาเวโอละวอเพลาตูจัดเดียว 이 세 가지 아시는 분, 방금 들은 세 가지를 설명할 수 있는 분, 손 들어보시죠. ยาชิตาสาราลูมาลาเวเซมาลิสุกิโตปิโคลูเซมังกะติโจเวชตะโดกูกาวิชอลิจอกุละเซชตะละเซเจเซมาโจเวเตญิเซอะโทมากูเวทะงะโดโนเวชอโลโกละเซชิตะละเซ 예수님의 새 언약 세 가지를 이야기할 수 있는 분. ชิตาเยซูคีปีตาเวเลกติซาจะเอาซื้อกติโจเวเซเจอโดโนเวชอโตกาเวชอละเซชตะละเซเลย 손 들어보십시오. ละเซชตะละเซเลย손. เชื่อเวลาละอาจจะมันแหละชตาละเสเลยละเสเชื่อเวลาเวปื้ดทาวินามาเสเลยขลังติดชตาละเลยชิมุมุติละเลยจอละจอกฮัตตุละเสเลย 통역하시는 분이에요. 없으면 통역. มาจอโลโกงาโกเจงาโกละเลยเยซูคีกูปีตาเวเลยออลปื้ดติมาโลโกเลย
cho chữ khá bơi Giêsu kêu là góp phải là tụ tiêu nhưng mà tí mà lúc cô lệ opa ya phu lệ oha phu về ome oha lo bát tí sạp yếu sẽ mà tí mà lúc cô lệ Giêsu kêu mà la ta về sẽ tí bà thạc có cha lệ mà pi lệ hạ sa tụ tiêu cô ta về mẹ 우리말로 해요. 첫 번째는 가서 모든 민족 제자 삼으라. 두 번째는 아버지 아들과 성령 이름으로 세례를 세례를 주라. 예, 세 번째. 마지막은 가르치고 지킨. 내가 너에게 분부한 네, 내가 너에게 분부한 네, 모든 모든 가르치고 모든 말씀 가르치고 지키라. 지킨. 그세 번째 다시 네, 내가 너에게 너에게 분부한 본부한 모든 말씀 모든 말씀 가르치고 가르치고 지키라. 지키게 하라. 그 설명해 줘. 띠뽀 꼬라살레 세마레 카데 나가피메레 알로푸티마 카칼리 꼬꼬 까일레 처즈 카뿌에 ngabe ola go phela to cha teo ni ma ti ma opa ya phu o ha phu ve o me ho lo ba ti sha pyo se ma ti ma le se ma ti ma lo ko nga ma la ve to kho chi kha pu tha ma pi le ha sa tu teo 예, 맞았어요? 쪼라 마 쪼라 제 요라 제요 맞아요. 오 감사합니다. 갈리 코티 쪽 올라가실래? 할렐루야. 할렐루야. 2000년 전에 전능하신 하나님이 그 아들을 보내신 거예요. 니히 코파 코노타 파셰파 의샤 요베야 푸미 그치 콜로 불라타 조베요. 그 아들이 바로 예수 그리스도인데 그분을 통해서 우주 만물을 만드신 분이에요. 조모 의샤 우베레 가클리 꼬꼬 요베야 푸레 어하 푸 의샤 타줄레 미그 무노마 카뿌 타티 파셰파 페베요. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. 얼로코 의샤 나타 하자베 빠돌레요. 그 아들을 십자가에 못 박은 거예요. 나타 하자베 가케토 하벨레 꼬꼬 요베야 푸 띠가 띠베 라카 콜로 카스즈베요. 죽으시고 3일 만에 하나님이 그 아들을 살리신 거예요. 라카 콜로 타 페베 타가 칼레 투푸 콜로 세니 투푸 코노 꼬티 투라 비비요. 우주 만물을 창조하신 전능하신 하나님이 2000년 전에 사람의 형상으로 이 땅에 오신 거예요. 미그 무노마 카뿌이 타티 파셰파 의샤 즈베티 의샤레 니 코파 코노타 미그 치콜로 야라레 초야베 호하카수수 풀레 미그 치콜로 야라레 라카 콜로 타페레 꼬티 투라 뿌베 의샤 페베요. 그분이 우리 죄 때문에 십자가에 달려 돌아가신 거예요. 예수께 요레 나흐 미그 야베바 타파토레 라카 콜로 하카스베요. 그리고 3일 만에 살아나신 거예요. 카스레 투푸 콜로 세니 하가이 투 비베요. 그리고 텐틴타 꼬티 투라레 하늘로 올라가기 전에 새 언약을 맺은 거예요. 투푸 콜로 세 투베티아 타 꼬티 투라레 무노마 콜로 마타 꼬이시 타 가티 샤짜오 스피타라베요. 자, 새 언약이 첫째가 뭐죠? 요 가티 사짜오 스피라타베 마텔리카나 웬치히 가네 티치히 달레 인초 콜로 올로푸티 마토마나제 모든 민족을 제자 삼는 거. 처즈 카뿌이 올라고 펠라 투테오 마태복음 28장 19절에 나와 있습니다. 마텔리카나 웬치히 가네 티치코 콜로 조타베 모든 민족을 제자로 삼는 거. 처즈 카뿌이 가비 올라고 펠라 투자테오 두 번째, 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고. 가티 사자 어스니 마티 마카칼레 고고 오빠 야푸레 다위 케베 오하푸 오메 홀로 요후타 바티 샤뼈 세 번째, 내가 너에게 분부한 모든 말씀을 가르쳐 지키게 하라. 세 마티 마말레 고고 나노후타 피타베 토코 카뿌이 나유레 테투 요후타 마뼈 요 세 가지를 명령한 거예요. 토피콜루 세 마츠베레 토코 세 마츠레 토피콜루 페베메 감상 페베 전능하신 하나님이 마지막 새 언약을 맺은 거예요. 파셰파 까빠 의자웨우샤 자, 요 세 가지가 뭔지 성령을 직접 보고
설명할 수 있는 사람 손 들어보시오. nó mà khổ mà ta của ấy tha cả tị sa cha ở xứ tao bị khó lúc sẽ mà bị ta là về chơi về thà cụ gà về chó đó cụ gà về chó cụ lại sẽ tiếp tục gọi chị ta là sẽ lên 손 들어보시오. là sẽ ta là sẽ lên 이 세가 tiga macam lah kau ya pun ngah tau cah bepaha coy le tak Ya, do ya, cewek apa yang ngah nawan? tau le 예, 나오세요. ngah paha dan do bepaha le nah le 예, 세 가지. 첫 번째 뭐죠? 첫 번째. Allah putih mah tu mana je salah เอาโลปติมางาคือไกลแล้วชอเจอข้าเปยเงาแล้วก็แพจูจะเตียว kaso modern minjuk 제자를 사무라 두 번째. ni mati mah นี่มาเตมาโอปาคือซายาฟูคือซาดาแกเวอฮาฟูคือซาปฏิสาเปียว 성경 보고 จ้าละ cho ni lah kau celah je salah ni lah kau celah je lifu kalau le lifu kalau ni lah kau celah je 예, lifu tau kalau ni lah kau celah je เคเตละโนคือไกลแล้วชอเจอข้าเปยงาเวอแล้วก็แพลาตูจะเตียวโอปายาฟูและดาเวแกเวอฮาฟูโอเมอฮอโลโยคือถาปฏิสาเปียว 두 번째 세 번째. 세 mati mah แซมาเตมาแล้วก็งามาลาเวข้าเปย 성경 อยู่เบ 보고 ลโยคือถาจะโทมาปีแลคาเดยีจูเตียว cho lifu kalau kalau kau lah je lifu kalau buat kalau kau lah je งาโนคือถาปีตาเวตกโคข้าเปยนาอยู่แลเตตูโยคือถามาปิโอมีเกชีโอ แปะเลยละเสร็จทับไปเลยโอ้ลิเพื่อนนี่มาก็เกาแม่เลยฮะเราแบบบุญจ้า 할렐루야. 하나님이 이 땅에 오신 거예요. โอป้ากุชาภาษาภากุชามีกุศลอยากลาไปอยู่ 전능하신 우주 만물을 창조하신 하나님이 이 땅에 왔었어요. ข้าไปทับพาเจเสภากุชาเจเวโยเวโอโตชอยาคาสุโรฮับฟุเลมีกุศลอยากลาไปอยู่ 우리 죄 때문에 십자가에 죽으시고 3일 만에 살아나시고 งาฮือเวบ้าเอาโปละกาโคโลคาสละแลตูฟุโคโลเซตูเปขโนกติตูลาไปอยู่ 그 하나님의 아들이 새 언약을 맺은 거예요. และยาฟูเวเลกาติชาจะเอาซื้อปีตาลาไปอยู่ 그 새 언약의 첫째가 모든 민족을 제자 삼는 กาติชาจะเอาซื้อเอาเราปฏิมาชอบจะข้าไปเอาละก็เพละตูเตว 두 번째 제자들에게 세례 베푸는 นี่มาติมาเลยโยวิชอติผาและสถาวิทาอปาอุชายาฟูยาฟูและอฮาฟูอเมกบัติชาปีเว 세 번째로 모든 말씀을 가르쳐 지키게 하는 เสมาติมาเลยงานโนหุตามาปีตาเวโตโคข้าไปนาอยู่และเตตูโยหุตามาปี 자, 그 다음에 볼지어다가 나와 있어요. 영어로는 end surely라고 나와 있어요. คาโกเลยก็จ้าเลยนี่กายท่ามีกุชิโอยาเลทาคากะกุตาเวโย 자, 그러면 end surely가 볼지어다인데 우리말로 볼지어다인데 영어로 NIV에는 end surely라고 나와 있어요. 이 말이 뭔지 설명할 수 있는 사람 손 들어보세요. คาโกเลยมีกุชิโอยาเลทาคากะก็เวชะทาชิเวจึกโทปีกาเวชอจอเลยนะเจ 손 들어보시오. 볼지어다 우리말이 볼지어다인데 영어로는 end surely. มีกุชิโอยาเลทาคากะก็เวเลกาลาเวคอกะกุกะปุเวโยเลย 자, 설명할 수 있는 사람. โทกาเวชอจอเลยนะกุกาเวชอจอเลยนะ 볼지어다를 설명할 수 있는 사람. 볼지어다를 설명할 수 손 들어봐요. อาสุติกาโทรมาลาเกานะ 예, 앞으로 나와요. 예, 앞으로 나오세요. 예. 저분이 조금 이제 설교를
Halo. Migu sao ya le takaga ngano ge kata ga chetu yo. 这个嘛不搞这名个所呀来他卡改这边 Yesu ke ya le ngage kata ga chetu yo. Yesu ke migu le takaga ngage. 耶稣给亚拉他卡改 Yesu ke ya la takaga migu le ngage kata ga chetu yo. 예수님 다시 오실 때까지 우리와 함께 하십니다. 아, 예, 그거는 아니고요. 아니요. 다시 해봐. 뭐라고? 그거 안 맞는가요? 엔드 시올리는 이 명령에 순종하면 뜻입니다. มีกุชิโอยาเลท่าคากายกูเวตอจะขอสติปัตตาดะเลอีมาซึบซึนจงฮะมั้ยยาสิทากูตาเวโอจิคาปุยเสเวทานาอยู่เวโลกู 이 말씀에 순종하면 하나님이 전능자가 세상 끝날까지 너와 항상 함께하겠다. ยาสิทากูตาเวตอขอสคาปุยทานาอยู่เวโลกูเลงาฮึกะคาทะกะเชตุมีกุชิโอยาเลท่าคากายเชตุโย 기독교는 요 세 가지를 해야 돼요. นงาฮึคริยาเพเวโอโคโลกาเตกติโจเวกาลุเซมาเชเวโยเม 첫째가 모든 민족을 제자 삼는 것. เอาลอปุติมาโชจือข้าปุยเอาละโกเพลาตูกาติโจเวกาลุติมาเพเวโย 모든 민족 제자 삼기 전에 위로부터 능력 받고 가라. และโชจือข้าปุยเอาละโกเพลาตูมาติสิทาเอาลอปุอฮาฟูวิกาปะเอาลอกะหะอยู่เชเวโย 자, 많은 사람들이 성령의 권능이 없이 목회를 합니다. ไลกาโบกาติเวโคโลอฮาฟูวิกาปะทะมาจูเวโคโลอาชุโยโบกาซาทะจูเลเตเชเวโช 이것은 처음부터 잘못된 거예요. เชเวเอาคือปืตาท่าเจกะมาโจเจ 예수님 분명히 위로부터 능력 받고 나가라 그랬어요. เอาลอฮาฟูวิกาปะทะกาสิทาไกเลอุซาวิกาติโจเว 능력 위로부터 성령의 권능이 없이 목회하는 것은 이 신앙생활하는 것은 하나님 안 믿겠다는 뜻이에요. งาฮือและอฮาฟูวิกาปะทะมาจูเลอาสุโยติกาเวอาสุโยกาซาทะจูเลเตเวโลโกอุซาทะมาฮงเซ 그 반드시 기독교인이라면 위로부터 능력 받아야 돼요. โอเตนาโนเลคริยาติกาอยู่โลโกเลโอเตนากุชาเวอฮาฟูวิกาปะอโลหะอยู่เลโยวิกาทะติไก 가서 귀신을 쫓아내야 돼요. อฮาฟูวิกาปะกับเททานี่ทะกะโกกาตุโยโบโลคนนี้โตไอตุโย 병든 자를 고쳐야 돼요. ชอนาทะโบโลเวคนไนลาตุโย 복음을 전해야 돼요. 복음을 전해. ฮาเลบุคอกามาโจเวโย 복음을 전해서 제자로 삼아야 됩니다. ฮาเลบุคอมาปิเลอลาโกเพลาตุกาติโจเวโย 제자로 삼고 제자들에게 세례 주라. 두 번째는 세례 줘요. อลาโกเพลาเวเตทาโยลาเวเตทาโยทะบัติชากาปิวิโย 세례는 마태복음 3장 11절에 보면 물세례, 성령세례, 불세례가 있어요. บัติชากูเดียทามาเทลิกันนะอุเซอโคโลนิเวเตียทาเลบัตอีกะโคลบัติชาอฮาฟุโคโลบัติชากะโจเวโย 첫째는 제자 삼고 두 번째는 물세례, 성령세례, 불세례 줘야 돼요. บัติชาอยู่เปอโคโนเลอฮาฟุเวบัติชาอีกะโคโลบัติชาและอามีโคโลบัติชากะปิโจเวโย 그리고 이 성령이 없으면 기독교인 자체가 아니라 그래요. อุชาเวอฮาฟุเวกาปะมาจูเวโคโลงะเกมาเชเวโคโลอุซาเวกาทะอสรุโนตุเตมะกะ 여러분이 만약에 성령의 권능이 없다면 여러분에게 성령이 없는지도 몰라요. งาฮือเลอฮาฟุเวกาปะทะมาจูเสโลฟุเวกาปะทะจูเลอุซาเวกาทะเตกานี้ 여러분에게 성령이 오시면 권능이 있습니다. งาฮืออฮาฟุเวกาฟุกาปะทะกาเตทางาฮืออุซาเวกาปะงาฮือโคโลตอกลา 병든 자에게 손을 면 병이 나아요. ชนาทะละเซตาเลโบโลเตียทานายลาตุโย 귀신이 쫓겨나가요. นี่เกเวโชทะกะโกกาตุโย 가정이 회복됩니다. เยกาโคโลมาเจ้ามาหอดะเวทอกะเกาะโชดะหอดะลาตุโย 하나님은 어떤 문제도 해결해요. วิชาเลติจเลเลเวหากะคาปุยทะกูกาเสพากุชา 그리고 เวโย 세 번째로 창세기부터 요한계시록까지 다 가르쳐요.
และเอาเลยมุเสมาติมังงาจากคติมาลาเชรโกขิยาอโมทาอคือปืลิตาเลเพิมาเวลิคาเกมาปิเจ 어떤 세계에서 가장 유명한 어떤 한 목사님이 이런 이야기를 했어요. สาระลูกเมบูจ้าเวชเตกาจะเคโกวิโยเจ 자기는 평생을 목회했는데 목회를 실패했다. สาระลูกเตกาโยกชากาเตเวอโคโลเลโอชนุเจกามาโนลาแต่โกวิโย 세계에서 가장 유명한 분의 중에 한 분입니다. สาระลูกชเตกาเลคาคาเลโกโกมีกุชิโคโลเลชอยาโคโลอเมบูเวสาระเตกาเพจโยวิโย 사람이 안 바뀐다는 거예요. คาคาเลโกโกเลโยบูกาเตเวอโคโลเลชอทาเปปาปิตุเตมากา 평생을 목회했는데 사람이 안 바뀐다. โบโคมาเวอยู่เจอสาวิกาเตยาคาชอปาลาตุเตปิมากา 사람의 방법은 입만 믿어요. ชอยาเจเวอหมอกโตโคเจโกวิโลเจ 하나님의 방법은 마음으로 믿고 사람을 진리가 깨달아지고 사람이 변화돼요. ชอยาวิโคจะหมอกโคนาโปเจเก้าอยากข้าวิชาเวโตโควิชาเวอฮาฟูกาปะถาจูเวเตียทานีมาโคโลเกเลอาชะเปปาเวโตลาเวโย 세계에서 아무리 큰 교회, 아무리 유명한 사람이라도 자기 방법은 사람이 안 바뀌어요. มีกุชิโคโลโอเมคณาบุเวสาละลูทอมาโกโยโยกาเวโตโคโยเวอคาถาจูเลกุชากาเตเวอโคโลเปปาเวอุลาดาลาเวกุชาโคโลโอโซนุโนลาตุเตมากา 하나님 방법은 마음으로 믿게 하고 성경을 깨닫게 합니다. อยากข้ากุชาเวอคาเลคาเคเลโกโกนีมาโคโลนากาเลอาชะเตโกโคโลเปปาลาเวโอโซนุทา 자, นาโม 하나님 방법은 성령의 권능 받고 와서 귀신 쫓아내고 병든 자 고치고 복음 전해서 제자 삼는 거예요. กุชาเวอคาเลคาเคเลโกโกอฮาฟูวิกาปะถาหะอยู่เลโตกาเลหะเลบุโคมาเวกุชาเวกาเตเวเลอลาโกเพลาปิเวบะติชาปิเลมาปิเวกาโย 제자들에게 물세례, 성령 세례, 불세례 주는 거예요. และอลาโกติพาทาอีกาโคโลบะติชาปิเลอฮับฟุโคโลบะติชาปิเลอามีโคโลบะติชาปิเวกาจะติพาโย 그리고 창세기부터 요한계시록까지 성경을 다 교재 아니고 사람이 만든 교재가 아니고 성경을 창세기부터 요한계시록까지 다 지키도록 가르쳐라는 거예요. คริติเลคริยาโอโมทาเลอคือปืลิเลพึมาเวลิขากานากาเลโยตุเวอคังฮากามาปิเวโย 이 방법 외에 다른 방법은 없어요. คริยาติลาโนลาตุอืลามลาดาลาตุอคาเสเวติคาลุเจติโจโอกานุอคาทาจุเลติลาโนลาตุอืลาดาลาตุเตมา 기독교인 되고 천국 가는 유일한 방법이 이거 외에는 없어요. สิเลงาคือคริยาอโคโลเลอายุอืจาเวอคาลุติมาติคาลุเจเพเวโย 왜냐하면 하나님이 명령했기 때문에 อโลกุกชาปิตาเวโตโคเพเวปาโตเล 하나님이 이렇게 하라고 명령했기 때문에 다른 방법은 없어요. วิชาจะใครเตะแต่กุลาตาเวโตปิโคลูเพเวปาโตเลโอกานุอคาทาจุเลเตเวโลโกเล มาเพ 제가 성도들이 바뀌지 않고 저가 바뀌지 않고 그래서 하나님 방법으로 하나님이 이렇게 해라 해서 하나님 방법으로 해봤어요. สาระลูโยโตปุลาทาเลโยโตมาเปปาเวโอโคโลเลโยเวอคาทาจุเลติโดวิสาเวกันติโยตาเวโย 하나님 방법으로 하면 하나님이 마음으로 믿어져요. อยากฆ่าวิสาเวอคาทาจุเวเตียทาวิสาเวอคาทานิมาโคโลโอโลกะหะอยู่เลกะโยเวโย 그러면 어떻게 되느냐? 인생이 바뀝니다. มาโคโลโยเลหะอยู่เตียทางะฮือมาปาเวอาชาโอโคโลโลเปปาเวโอจิกะโตลาเว 입만 믿는 사람은 인생이 안 바뀌어요. หมอโกเจโยเวเลอาชาเตะฆ่าเปปาลามากะ 마음으로 믿는 사람은 하나님 นี่มาอโตฆ่ากะโยเวชอเจติอาสะเปปาเวทะโตลากะเวโย 인생이 바뀌어요. นี่มาโอโคโลโยเวโอโคโลอาชาเตะกโอโคโลเปปาเวอาชาเพลาตุโย 창세기 3장을 공부하면 진리가 깨달아서 가정이 회복돼요. อคือปืลีโอโคโลทะตามาปิติโยตุมาปิ 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기서를 공부하면 세계 최고의 리더자가 돼요. คือปืลีโตกายเวโอกุปืเวกันและโบมาเวลิสติพาโอโคโลเลขาคาเลโกโกมีกุชโคโลเวโอฮูอนาติพาโอโปโอบูโจจาเวเลอุปคาติพาเพเวโย 왜냐하면 출애굽기 20장은 십계명이 나옵니다.
โตไกวิลีกันน่ะวินชีอโคโลเลอลิโตโคลูกะจตาอลิโตโคจตาเวโย 전 세계 거의 모든 나라가 전 세계 거의 모든 나라가 나라의 법을 만들 때 이 10계명 5개에서 9개 가지고 만들었어요. มูมีกึชโคลงฮะเชตาเวเพชาโปซาเวมูมีชติพาอามาปาโตเลยยุหุมมีเพชาโปซาเวโกโกโอหูอนาติพาโตไกวิลีอโคโลกันน่ะวินชีอโคโลทานาอยู่เลกะเตเวปาโตมียะถามาปาโตเลอุซาอบุนะเวทะกะคาเวโย 이 법을 지키면 나라가 건강하고 โอหูนาชเวทะคาเดนากาเลกะเตเลมียะถามาปิเวเตทามูมีอโคโลอุลาดะลาเพชาโปซาเวอบุทา 들어가도 복 받고 나가도 복 받고 อเจอชติพาทะเตเวเตทาเลอบูกาเวทะกะมอเวโย 머리가 되고 꼬리가 되지 않고 เมตูมาเพเลยสุขโนเชวิไม่เลยอุสเชวิชอเพลาเวโย 자녀들이 잘 되고 โอเคติวโลโกเยกาโคโลยาดูติพาทอกะอุลาดะลาตุโย 이 법을 어기면 나라가 무너지고 ยาค่าคาเวติมุมีมาโกคาเวติกามาโกอุชาเวโตโคสถาตอดะเวโลโกเลลูกาชิ 자녀가 무너지고 ยาดูติพาทอกะลูกาชิไกตุโย 가정이 무너지고 เยกาทอกะพะพะกะงะกะเลพะไกตุโย 교회는 하나님의 이름이 더러워지고 และอุชาเวจื้อเจ้าโคโลทอกะชะชิเวโอเจยูคือปีเวคลีเพลาเวโย 이걸 지키면 교회가 하나님 영광 받고 อยากฆ่างาฮือเลอุชาปิตาเวอริโตโคทะนาอยู่โลโกงาฮือจื้อเจ้าทะจุเลอุชาอเมียโพโตลาตุโย 그래서 창세기 출애기 레위기 민수기를 공부하면 세계 최고의 리더자가 나오는 거예요. ชิตะปะโตเลมีกือโคโลมุมีอือเวโอหูโอนาติพาเลโอคือปือโตไกเวอูโกปือเวให้ปือคอเวโบมาเวลิทะคาเดโกเลนาอยู่เลอูปือปะโตเลยูหุมีอือลำลาดะลาเวโย 마음으로 믿게 되면 이 법을 실행할 수 있고 나쁜 짓을 못해요. โกเลนมาโคโลโยวิปะโตเลวิบะมาติฮะโอเจแค่โกอุชาโคนาอยู่เวโคโลโอโบกาเว 그래서 기독교인은 세상의 빛이라 그래요. ชิตะปะโตเลคริยาจะเวมีกือเวโอกึเพลากาเว 그리고 마태, 마가, 누가 요한복음을 공부하면 예수가 하나님의 아들임을 믿게 돼요. ก็งาฮึชเวทะโยเวติยาทาลิมาเทมากุลูกะยุหาเยซูคริเวอัลลอฮ์ติพาวุตาเวฮะเลบุคคลีอโคโลกะโยกาเวโยเจ 예수 믿는 사람은 진짜 예수 마음으로 믿는 사람은 한 걸음 뛰면서 울고 두 걸음 뛰면서 하나님께 감사해서 웁니다. โยกาเวติยาทาเลติโปอาเกติโปเลงาฮึมอโคโลโตลาเวสะทะชิมเวโตโคโตลาตุโยเจคริยาโมโคโล 진짜 믿음은 들으면서 납니다. โอโลกุโยเวจะแบบกาเวปะโตเลโยเวโยเจ 진짜 믿는 사람은 천국 가요. โอแต่อนาโยเวชอจมุนมัมมิโลกาไกตุโย 입만 믿는 사람 못 가요. หมอโกเจโยเวหมอก็มือเจโยเวจมุนมาโคโลมังกา 마음으로 믿어야 돼. นี่มาโอโคโลนี่มาอตอคากายโยทะกา 마음으로 믿으려면 하나님 방법으로 해야 돼. นี่มาอตอคากายโยเวโลโกอุชาเวออกคาทะกาจู 하나님 방법으로 성경을 공부하면 로마서를 읽을 때 진리가 깨달아 복음이 깨달아져. นี่มาโอโคโลโยเวติยาทาอุชาเวโตโคโกเวโคโลโอเตอนานา ตุโย 로마서를 통해서 로마서 1, 2, 3장은 인간은 다 죄인이라는 거예요. รู้มาเลยกันนะเวเตนเซโอโคโลโกเตทาโชยาเวจุยเตพาทะกะอุตา 오직 예수 그리스도를 믿음을 통해서 예수 피로 제사함 받고 값없이 어렵게 된다. โชยาเวจุยทะจุเลอุชาทะจาชีลาตุโยลาตุเตมากาเจยะค่าอุชาเวโอโบทะปาโตเจติงะเฮยิสุกิทะโยเลอุชาเวยาเพลากา 하나님 방법으로 하면 진리가 깨달아집니다. อุชาเวออกคาทะจูเวเตียทาโอเตอนาทีวีเจ้าเวทางะนากาเลโยกาตุโย 인간의 방법은 진리가 안 깨달아져. โชยาเวออกคาทะจูเลโอเตอนาทีวีเจ้าเวอุชาเวโอเจอทีวีอุชาเวทีวีทางะจาโยมากานามากา 기독교의 제일 중요한 진리가 예수 그리스도를 믿음을 통해서 예수 피로 제사함 받고 값없이 의롭게 된다는 거예요. คาคิเตเลโอเตอนาทีวีเจ้าเวทางะโยกาตุเจอเยซูคริสต์ทะโยเวเจติเยซูคือเลงาโปลากาโคโลคาสลาเปเวโยทะสเวทะโยเวอโคโลเจติงะอุชาโคโลทีวีเจ้าเวชอเพลากาเว 그런데 많은
사람들에게 물어보면 예수 그리스도를 믿음을 통해서 예수 피로 제사함 받고 값없이 의롭게 되는 것이 성경에 어딨나 그러면 모르겠다 그래. ទីផាឡូកងហៅយេស៊ូគិថាយោវេអកលថៃខវេអបូកាវីមេយេស៊ូគិងថាវីបាផេឡាវីមេកូវេលីហ្វខខលូចវេលេកូអាសេកូវេចេ 왜 기독교의 제일 중요한 진리도 성경에 어디 있는지 모르는 이유는 인간의 방법으로 성경을 공부했기 때문에. ងហៅគ្រិយាផេវេយោកូលេអតេអូណាយេស៊ូគិថាយោវេកងហៅវីបាផេវេថាកាលេយោវេយ៉ាផេឡាទូយោកូវេលីហ្វតម៉ាសឡូកូងហៅសេវអាស៊ូយោវេដូខាថាជូលេវិសាថាយោឆេសេវេ 로마서 3장 22절에 있어요. លូម៉ាលីកាណាវេសេកាណេអិនសញី 그래서 인간은 오직 예수 믿음으로 제사함 받고 값없이 의롭게 됩니다. 3장 22절 예, ลู 20. มาลิกานาเอวิเซกานาเอ็นซินเสวทะคาเดโตทะจิงาเยซูกิทะโยเวคนงาวิบะคาเปทะโยสิพุสเกลาเว 내 믿음이 성경과 일치가 돼요. งาฮือโยเวมาเสวคากาโลกาโจโจเลลิฟุคโลโจเวลิฟุตโกทะกาโยโจเวโยเจ 내 신앙이 성경하고 일치되지 않으면 그건 거짓 믿음. งาฮือเลโยเวโกเลอาสะเตคาโกลิฟุตะมาจาดาโลโกงาฮืออเตนาโยเวเตโกมาเพ 그래서 로마서 4장은 뭘 믿어야 의롭게 되는지 나와 있어요. ยาสิทากานาวิออกเลยโลคออยู่เลยลูมาลิกานาว่าออทะนิเวเตียทาเลงาฮือโยเวคาเคเดกาโยเวคาเคเพลาเวลิฟุตเตโตโคโลคาโตเลโกมาลาตาเวโย 로마서 6장은 어떻게 믿어야 제사함 받고 거듭나서 하나님 자녀가 되는 게 진리가 나와 있어요. ก็จังเลยนี่กายวิทยาทากันนะวิขอโครนิวิทยาทาคาเคยติโยเลงาฮือคาเคเตเลงาฮือวิบะทะโปกาตุเวออกคามาลาตาเวโย 그래서 여러분 로마서 6장을 통해서 여러분 제사함 받고 거듭나서 하나님 아들이 되는 거예요. ลูมาลิกันนะวิขอทะวอเวอคนงาฮือโอเตอนางาฮือวิบะทะกาโปเลโอเตอนาฮือชาเวยาเพลาเวออกคามาลาตาเวโย 로마서 6장에 제사함의 비밀이 나와 있어요. ลูมาลิกันนะวิขอโคโลงาฮือวิบะโปตุเวออกคามาลาตาเว 거듭남의 비밀이 나와 있어요. งาฮือชอซึกอเพลาตุเวอโปมาลาตาเวออกคาเปเว 그래서 로마서 1장부터 6장까지 공부하게 되면 제사함 받고 거듭나서 하나님의 아들이 돼요. สิทาปะตอเลงาฮือลูมาลิกันนะเวเตตาเลขอโคโลโกเลฮิสเวเตียทาออเตอนาชอซึเพลาเลงาวิบะทะกาโปเลกุซาเวอยาเพลาเวออกคาโตเลมาลาตาเวโย 그래서 7장 8장은 이제 천국 가는 길이 나와요. 6장 7장 8장은 천국 가는 길이 나와 있어요. และกันนะเวขอสิฮีอโคโลเลมโนมามีลูกไกตัวเวออกคาลิยะกอมาลาตาเวโย 이 로마서를 통해서 복음을 깨닫고 예수 믿고 제사함 받고 거듭나서 하나님의 아들이 되는 거예요. ลุงมาเวลิทะจูเลงาเฮเยซูกิทะโยเลงาเฮเววิบะเพคาลาเวออกคาทะนากาเลมโนมามีลูกไกตัวเวออกคาทะงาเฮกาชิเวโย 서신서를 통해서는 성도가 어떻게 살아야 되는지 삶이 나와 있어. ก็จ้าเลจิยาโปโลบุตาเวเลบุตาเวลิติพาทะจูเลงาเฮคริยาอาสะจ้าเลเตไกตัวเวคาเคติโจเวทะกาฮิชิเลกามาปิโจเวโย 요한계시록을 통해서 천국이 누가 들어가는지 나와 있어요. และเพิ่งมาเวลีอโคโลนีเวติยาทาเลมุนมามีเวโอโหฮาติพาโทมาลาตาเวโย 그래서 천국이 나와 있어요. 요한계시록. และมุนมามีเวโอโลบุลาตาเวเพิ่งมาเวลีเพเวโย 자, 하나님은 세 가지를 통해서 기독교인 되게 만들어 놨어요. คือช่างาคือคริยาติพาทาเลเพจกาเวเตจกาเวโยปิตาเวโตโคโลเชมาโจเวโย 첫째 성령의 권능 받고 와서 귀신 쫓아내고 병든 자 고치고 복음 전해서 제자로 삼는 거. เอาลอปติมาค่ะกะเลโกกุซาเวโอฮาพูวิกาปะกาเลตอกะเลฮาเลบุเข้ามาเลโยเวชอติพาโยเวชอเพลาตุละว่าเพลาตุจะเตียว 제자들에게 세례 두 번째는 세례, 물세례, 성령 세례, 불세례를 베푸는 거. นี่มาติมาสิท่าเอาละว่าเพเปเวชอโยเวชอทาบัติชาปิเวโยอีกะบัติชาอฟูบัติชาอามีขอบัติชาปิเวโย 세 번째로 창세기부터 요한계시록까지 다 지키도록 가르쳐라. เซมาติมาเลซาเวโตเข้ามาปิตูแล้วเอาคือเปรีเลผึมาเวลิคาเกมาปิตูปิโตปิตาลาเวโย 사람이 만든 교제가 아니고 성경을 직접 지키도록 가르쳐라.
มาพี่เวกูเจงาฮือฮีตัวเวบทเรียนคาเลตีเลโตกาโลเจไม่เลคือสาวฟุเซยูเวลาเวคโลมาพี่เลโยโลเลโยกาตัวคาเลเจชิไม่เลโยตัวโปกา 그래서 이 창세기를 통해서 하나님 알고 마태, 마가, 누가, 요한 통해서 예수를 알고 로마서를 통해서 제사 안 받고 거듭나서 요한계시를 통해서 천국의 소망을 두고 살아가게 되는 거예요. งาฮือมาพี่เวเตท่าอคือปืลิทาจูเลอปากุซาทากาชิเลกาโยเลฮาเลบุคลิเวอคโลโกเวอคโลมาพี่เวอคโลเยซูคิทากาโยเลกาชิเลลูมาลีอคโลเลมนอมามีโลไกตัวเวอคาทาชิเลพึมาเวลีอคโลเลมนอมามีเวอโลกาชิเลมาพี่โจเวโยเจ 자, 이 세 가지 방법이 이 세 가지 방법이 기독교인 되게 하는 거예요. อคาลูเสมาเจเวคริยาติกาเลเลอคโลกาติโจเวอจือเพเว 다른 방법은 기독교인 될 수가 없어. 다른 방법을 하나님 말하지 않았어. อเกานูเวอคาทาจูเลอุซาเตจิลาตัวเวมาเฮอุซาอาโลโจเวมาเฮ 이것은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 전능하신 하나님의 명령이기 때문에 아무도 거부하면 하나님 관계가 끊어져요. เชเวเลพาเชพาอุซาก็ปะอุจาเวอุซาปีตาเวโตโคเพปะโตเลโชยติกายกะจัตโตมากาเจเตเลนาอยู่เลกะเตเวอคโลอปูกาตุโย 여러분 하나님 방법으로 신앙생활 하기를 원하시는 분은 오는 손 들고 아멘 합시다. อวินเตพาอเลมือเลกุชาเวอคาทาจูเลงาเฮอาชาเตคามะโกบุกาเตกโคโลดาลาตัวซูนุโนลาซกาลาชาปาโลชิตาลาเช 왼손 들고 아멘 합시다. ลาเมปากะชิตาเลอาเมนโคลาเชอาเมน 양손 들고 아멘. นี่ปาชิตาเลอาเมนโคลาเช 다 같이 일어나시겠습니다. ติเกตุฮูลาเช 여러분 이 방법은요 다른 방법에서 이 방법으로 하면 기독교인 되고 천국 가서 영원히 왕노릇하는 거예요. คริยาอคโลอายิอุจาเวอคาเสเวเตคาลูเจติโจออกานุอคามาโจ 다른 방법으로 하면 종교인 되는 거예요. 기독교인 될 수가 없어요. ออกานุเวอคาโลโกออกานุเวโยคาออกานุเวภาษาเพเวโยงะคริยาเวอคามา 그래서 하나님 방법으로 신앙생활해야 돼요. สตาปะโตเลกุชาเวอคากุซาฮึกาเวอคาทาจูเลงะฮึโดชิกาชิเลอาชาเตอาเว 자, 여러분 몸이 아프신 분은 아픈 곳에 손을 얹으시고 สติคือนาคือโลละเซติปอกโทลาเซเจ 믿어야 병이 낫습니다. บุโลวิทยาธาอนาคาเปิ้นกุซากุนไนลาตุโย 안 믿으면 아무 일도 안 일어나요. งะฮึโยเวอคโลไนลาตุโยมาโยเวลาก็มาไน 오늘 기도할 때 하나님이 치료할 걸 믿으시길 바랍니다. บุโลวิทยาธายาเพื่อให้กุซาโนนาคือทากุนไนลาตุเตโยเวอคโลนาคือทาโทลาเซ 자, 오늘 몸이 아프시면 아픈 곳에 손을 얹으시고 스티커. 문제가 있으면 가슴에 손을 얹으시고 โยเวอคโลละเซนาคือทาโทลาเซนิมานาเพบโดหาตุโจโกนิมาสทาโทลาเซ 귀신이 역사하는 사람은 예수 이름으로 귀신을 쫓아내십니다. และนี่ชะเชโนทากาสุสะลาเชโรโกยิสุคิเวเมทาจุเลกะกุปิเช 가정에 우한 질고가 있으는 분은 예수 이름으로 귀신을 쫓아내십니다. เยกาโคโลมาจ้ามาจงมาหอดะเวลโกเยสุคิเวเมทาจุเลเยกาโคโลมาจงมาหอดุมาจงมาหอดะตุเตลาเชเวทาเยสุเมทาจุเลกะกุปิ 예, 반주 좀 해주시고 통성기도로 할 때 마이크를 잡고 같이 기도를 도와주실 분은 마이크 잡고 또 반주하실 분은 반주 좀 해주시고 뜨겁게 좀 여러분 주여 삼창하고 성령의 불받기를 원하시는 분 성령을 사모하며 기도하겠습니다. สติคือทาปูกะจิตทาลาเซเลงะโฮเตนาโยวิโอโคโลงะหนาคือทาโบโลตุโยเลกุซาอุซาเซปกุตาเลยาสิตาคาลิโบโลปุเวชโกไมโคโลบุกะโลลาเชเล 주여 삼창하고 นี่แก 기도하겠습니다. กุซาเซปกุเล 주여 โช 주여 주여 할렐루야 연락하고 감면하고 주여 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 주 연락 주여 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 주여
자들에게 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 Yo vi cho te pa ko a tu to la tu yo. Yesu ke ve me tha chu le bo lo ve tia tha nai la tu yo. 새 방언을 말하며 뱀을 집어 올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않으며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라. Yo vi o ko lo bo lo ve tia tha cho na nai la tu yo. Ni ke ve cho to kai tu yo le vi o to ma tha tho ve tho ka yo ti chi na tu ti la 병든 ngai. 사람에게 손을 얹은즉 나으리라. La se ta le na ku tha tho le bo lo tia tha nai la tu yo. 하나님 이 시간에 믿음으로 손을 얹었습니다. Opa gu sao se te ku nga ho yo ve ko na ku tha tho che ve yo. 주의 성령께서 오셔서 병든 자를 치료하여 주옵소서. Da vi ke ve o ha fu gu sao vi ka pa tha chu le na ku ti ga le le na ku tha ku nai la se. 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. 주님 말씀을 믿사오니 Na ku tha tho che ve cho te ga le le o ko lo nai la tu no te la se. 주님 이 시간에 역사하여 주옵소서. O ya cho ko lo opa gu sao no ka te la se. 각종 질병이 치료 안 받게 하시고 Ye ka te ma le le cho da hu da la tu no te la se. 걷지 못하는 사람이 걷게 하여 주시고 Ya ko ju ma pu ve cho ko ju ga tu opo no te la se. 각종 질병이 깨끗이 치료 안 받는 역사가 있게 하여 주옵소서. Ana ago fu ta ve cho te pa ke le ko nai la tu gu sao no te la se. 말 못하는 사람이 말을 하게 하여 주옵시고 To kha de ma yo pu ve cho to ma yo pu ve cho to yo pu la tu gu sao no a tu te la se. 각종 질병이 치료 안 받는 이 시간 되게 하여 주옵소서. Ana ago fu ta ve cho te pa nai la tu gu sao no te la se. 가정의 우한 질고가 사라지게 하여 주옵시고 Ye ka kholo ve pa ha te pa sao no gu la se yu ba la se. 저주가 떠나가게 하여 주옵시고 Khu ve o che kha pe tha gu sao no yu ba la se. 가정이 회복되게 하시고 Ye ka kholo cho da hu da la tu no te la se. 두통이 사라지게 하여 주시고 Na ku kha pe tha gu sao no gu nai la se. 부부 사이가 회복되게 하여 주옵시고 Ye ka kholo ye se pha ye se ma te cha le le cho da hu da la tu gu sao no te la se. 위장병을 치료하여 주시고 Na ku kha pe tha no gu nai la se. 간염을 고쳐 주시고 Kha pe tha gu nai la se. 안지를 치료하여 주시고 Ma reng ana phe che ve cho tha gu sao no tho le gu nai la se. 두통을 치료하여 주시고 U ku na u pi na ku kha pe tha gu sao no gu nai la se. 감기를 치료하여 주옵소서. 只愿拿这位做对吧？他上了过来了些。 이 시간 각종 질병이 고침받는 역사가 있게 하여 주옵소서. 哦，呀，吃的呀，可能那个咖啡，这个里头可能上了过来了些。 예수님의 이름으로 기도드립니다. 耶稣그리스도의 말 타주래 로요. 아멘. 할렐루야. 병이 나으신 분 오는 손 들고 아멘 하겠습니다. 아슈 아나고 나이 다 요비어 콜라세 파스탈레 아멘 콜라세레. 예, 예, 손 들고 아멘. 라메 빠가 예, 치탈라세레. 하나님께 그때레 라세탈레 의사터 며 포빌라세.